Anthony Kibageni na chitegesa kuchugwetetea amone timu ya Linda Mwananchi ningi bagutikira Matiang'i bieka bakogenda Sifuna. Nobody has betrayed Matiang'i. Ondetaya se timu yaito orukire kurwa se Matiang'i. Ekera abantu baguchaka kura monyonka for what he said, it is very unfair, aitali masikani. Na kwa nete vinge sana. Batateke maina pi nali geti comment unanda wakwana kindi nge Anthony Kibageni akwa nete ke koro kinga it's a real reason fakobera nango na Sifuna bagutika Matiang'i. Ege nteke wana piki ya vete elinga Saturday Matiang'i azite bieka utawala abandi bakamutika bonsi pi bakagenda Western ya Sifuna. Ya nene mwete na yako nyalikana babiri bagende ase Matiang'i bagukura bamachujo bali on 26th Western Kenya but bakara no bakobera na Sifuna for 2 days Matiang'i tikali bieka. Ege ndeke karoma bagusisana gweta ndo complain balingi. Hona bagusiba minto kana Anthony Kibageni nesto ukwana ta convince bantu na ki Matiang'i batumeto mbasa bete Matiang'i ribaka kose ende ta convince bantu mba buna barabu mukyobo no nchole Sifuna kurwa sale bamuleta Matiang'i no way mba ta convince bantu kana kwa negesa ekingi yangu nete mon nitwakora chi video mara nyingi igolie mangana yu Linda Mwananchi ndi yangu nete neki mambia no kemosia lingi kemosia gacha ko correct umungwano kurukunga Kibageni. First of all kemosia aro getinga Kibageni ngwene lya lingi chi sababu Jones pia nete mbosa akatevanga kia yama yabo just there were so many nteto pikia yama asata vetenga kerabago tevanga mbago tuka mikutani ya Jubilee awano mba Linda Mwananchi ninki ba chirete ko campaigneri abangwana bali bekerenyo nyamaiya na nyansionga ngakiche by election inki bata bete punished bona wacho punish go boniga inaki bago oppose government bataliko ba punished lakini Matiang'i era gakanda sibali yako punished igona na tshere okoro kingaki tisababu chiriaru etenga ababo etenga chikuruzi kubala yo marusi kwe by election yabe ngintu nekyo no bakora awo sibaminto endonga ntutumanye kurwabo ibintu nevinge kimosi yakwanirete lakini tenkwanirete ikiyoka njira teyo kimosi alako anda asegesa aikorora akwanira manganaya airanilie Anthony Kibageni Matiang'i atamaite njira teyo ya nyalikana ingi yakoroke kurwabo a relationship between Matiang'i na Linda Mwananchi team ya kurugusi telingia mineti ya ngoko mujumba mabachoge borabu okurukunga barongo Anthony Kibageni Richard Onyonga na abandi relationship telingia asikingo kwa nawe anga Matiang'i nabo atesimya bolio Kibageni ne kikyabeta abuli Onyonga na kiere kusanga Kibageni nakete Matiang'i simya motebiga nega anga Matiang'i tali kwa lau mungwano kukunga kemosi achiko iranilingo gosoki Kibageni bila kwenele anga tali okora bwego koro kinga matambali kukwana relationship telingia texting teyo communication teyo through calls igomba ikumera no kumera na ka of late ndorara wate bichota tigali bachete ase Matiang'i offices yani na kote video ngatenga kogenda ase Matiang'i offices that was a PR go show off kwa roserie tanga mbaina Matiang'i ne baba na Sifuna akinyo bokora wano lende endi tangani kolani kurwa ase scenario ase kemo saste kwere Kibageni nelinga relationship telingia between Matiang'i na bantu ba Linda Mwananchi. Number 2 betrayal ya chirugusi abande mbara bagotama Matiang'i kenda una tongi bagenda William Ruto bakuchibicha batogisimba tinga nere kingpin yagusi abande mbara bagwavude Matiang'i era Matiang'i arokane weak tabwa tinguru tabwa tibando tabwa jumbe ngaba bakaba leaders bagusi bamutamire betrayal nero various kinds ende boniga Matiang'i ka very careful abantu kudina barao onde tayo oganete Matiang'i mayo tigebe koma na mukae na mukwanje tatayo ni muganete ya mayo kara is best when compared to these all other leaders yebono tiate beke man no ndabo nshole genuine kurusikabo meta omwana ijo kawaida na very genuine like leaders abanda barangi na Matiang'i oyonda the nomination 2027 ngekwera aiwekerogo obo MCA yonda aiwekerogo obo MP nominated yonda obo senator nominated kero muntu nabuate tamtam yae ngendo ngrata kite out of Matiang'i 2027 ondite yoko kya bange babonga Matiang'i nabwe kuseta kubwa aya mbiyaru stalibiya para Matiang'i overalls Matiang'i nandoche Matiang'i ndolra nando nalinga sekete bas so that is what is happening ngendo kiranya tukolani kuroronik abangwana aba Balinda Mwananchi barorenga mbe baokora they are guilty for their actions barochenga ki clearly
njire tukutukuta Matiang'i mbobe tokora ase kingo ta ya mbali guilty Anthony Kibaki ndiko cho kitu cha South Matiang'i akaneti tali linda wananchi sifuna hapana Matiang'i akaneti Jubilee ticket wa campaign but bono Jubilee ju mutete chu bakoya 2027 muliko bamo nabo mwa ticket kando muliko kora campaign muliko nyoni lakini mutete baba ticket muirebere kugusia senga Matiang'i so in a nutshell baroje ngambo bakora haya onyunka gusaba bande boss none ngoko nametiga ya bugitutu kirumo ndaka na one time lakini yaro amwiro vere kando bado no vale linda mananchi ndo kira mukonya choru muno munige de tangani Matiang'i aiso ku defeat lati kurwa sa Matiang'i abande bairu chinguru koroki clearly inga linda mananchi ya realize ringa bakora magoso ni expected kuruseche promise yo narwe to kurukanta kibage ninga kuchimotibono kuchikora tora mangana change tikaba change bakora Matiang'i campaign tikaba ke campaign na mabutaburi tuteba gusibo na mabutaturire tuchange tulikie pay bill na bonde cho chake Matiang'i campaign cyane tubeke chi pay bill abantu ba contribute tokole campaign gusiga tokani abantu ngasukali pesa kwa tari cho chibugambi obugambi noko choro muntu bwate semi no muntu mwete na deal na abantu fugambi ndebe kurusinya sai tari sa chibesa ndo kiana ya tukulani kuroranga there's need for order as a team ya Matiang'i von order nere takiri mara antonyo chiro uchiga iga linda manenje okulindo bya ikendongera ke misiti asekete boni kama Matiang'i should sit down and be able to analyze the entire thing as scrutinize kabisa as a technological language otanga you scan it o scan kiras orana kinga yim weakness yerega ebintu bitebangete yakogera a feeling nero oba kusijenale babwatenga ke eshida le charisma Matiang'i chibesa atabwati abantu bakumo betray mono dibaga atabwati singuru chiherere egasire nyinge people are asking questions which they have no one to answer so clearly Matiang'i should scan and ensure ngaki ebintu mbire in order ebintu mbire on order inse komo nyora that one I'll ask him ekere tunyali kumanya kusi ngayeroje timaiti inki moja to learn from the entire exchange ya Kemosi na Kibagandi but as a comment section na moko engage balwanya ngakire simi ngakire ndabi na kyama nganale kusaba antu nino kibate ko chiza mo chino Matiang'i na kyuroje abangona abamugweli kusimbi yabale ene renjere yo gatonya rokonye kaga shana mukwa ngakire simi tobwa mundora ko ngakire simi mburinga aimukwa lakini ninje call me I'll always pick your calls if at night do rende mukwanga jinsa weird but sasa tonyo na alert of course by sakuna moja ya app just call me let's share byamno sana se support mokonga chi video chane ngo follow mole abandi butukande mugaso abandi kuru ngumba abandi kuru Kenya abandi kuru kusiga ngoja ndena tuara live sessions at night on cheke kusi on Tuesday on Thursday on Saturday and on Sunday lakini yeke song ngutuara on Monday on Wednesday on Friday and of course and to the following week one. Byamno sana wasi ya saba seseni to my next time as mokwa times byamno